Rokam! Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu napravit ćemo fitilj. Za to nam treba, kao i u dosta prošlih klipova, treba nam kalijum nitrat i šećer. Napravit ću onu smesu kalijum nitrat, šećer, ne znam kako beše sad razmjera, 1:2 valjda. I običan konac, samo ću da umočim u tu smesu i kad se to suši to bi trebalo da ispadne kao fitilj. I danas vršimo eksperiment, da li je to moguće. 3 kanala sa kojima ja sarađujem i koji mi daju dobre ideje. Prvi kanal je Kućni trikovi uradi sam. Sama reč kaže čime se kanal bavi, kućni trikovi. Drugi kanal je Work hard, play hard. Ove dva lika koja snimaju prankove, znači stvarno dobre prankove snimaju. I treći kanal se zove Ko bi rekao. Dečko snima razne zanimljivosti, neobitne stvari. U deskripciji ću staviti ta 3 kanala, stavit ću linkove na koje možete pogledati ta 3 kanala i naravno suvajte se. I prelazimo na klip. Evo ljudi, napravili smo ovu smesu kalijum nitrat i šećer. I sad ćemo uzmemo konac da umočimo u